Assalamualaikum, bersiaran daripada Dapur Kecil Sarah. Sebelum ni saya segan nak online daripada dapur ni sebab saya rasa macam susunan barang-barang dekat dapur ni tak estetik langsung. Sebab that's me. Tapi lepas saya baca buku yang I decided to live as me, so it doesn't matter kalau kehidupan orang lain, rumah dia lebih estetik, dapur dia lebih cantik, dapur dia lebih mewah, ataupun dapur dia tersusun cantik gila, semua tu, it doesn't matter. Dia tak mengubah apa-apa value yang ada dalam diri Sarah. So sebenarnya kawan-kawan online pun banyak support and cakap, Sarah, why don't you make a content from your kitchen sambil-sambil jaga anak. So walaupun you tak boleh keluar sangat sebab ada anak kecil, so you tak rasa terkurung, jaga anak, buat rutin sebagai seorang ibu, at the same time you juga berkomunikasi dengan dunia luar melalui social media. So that's what I am going to do. And today saya mula dengan konten masak ayam golek, resepi warisan. So nama je ayam golek, tapi dia bukan ayam yang digolekkan macam dekat bazar Ramadan ataupun yang pakai mesin tu. Sebenarnya dulu-dulu ayam tu dimasak seekor, lepas tu dia letakkan kuah yang kita masak ni. So sebab tu dipanggil ayam golek. So ayam ni dah dimakan lama dah oleh my family daripada tok nenek dulu. And for me, 37 years old, I dah makan dah 30 tahun lebih. So every year it's once a year punya dish. Jadi Sarah repeat masak kali kedua sebab hari tu tak sempat nak makan. Hari ni Sarah pakai makeup, blusher, sedikit shading, eyebrow, pencil, mascara, kemudian sedikit eyeshadow, and saya tak pakai any foundation, any CC cream, just dab-dab sedikit je yang bahagian shine-shine ni dengan compact powder, and that's it. Sebab saya rasa the more produk yang saya letak kat muka, especially bedak atau foundation, the more macam saya rasa tak selesa langsung, and saya rasa tak confident bila dia macam, yelah kan, bedak bila kita letak banyak ataupun foundation kita pakai banyak, dia macam tak jadi skin kita. So this is truly my skin, just a little bit enhance dekat my features. What do you think?